An lína inis ó chuidóir a gcuine nGall tá Dónall Cnáimhsí Oifigeach Pleanála Teanga do limistéar Pleanála Teanga an Iarthuaiscirt. Sé sin do chuidóir Brenneferiste Lucanúr agus Anagra. A gáin le fád go dtí an tléir? Gur míle maigad. A gáin rinne mé agad ah radio le Mícheál McGee an Oifigeach Pleanála Teanga do limistéar Clocaníile an dléir seo mí ó hin. Tá is a gom gur tus an Darren Oifigeach Pleanála Teanga tá fósta sna limistéar Pleanála Teanga sa Gaeltachta. An féidir leat aon sin dún fin brosés fada agus cumseach a bhí ar buna goibh chun teach go dtí an stad seo ina bhfuil sibh i limistéar an Iarthuaiscirt sa látáinneáin le rá. Well, siar agla vi lite då när det doger an ai stäke den namn Dónall med Gaeilge gur go an dulgus plan le Teanga na costi pobl. Sé sin gur na costi pobl le plan Teanga alú na gantar hen on na limistéar féin. So rinne an realtas a mag námsin go sílam Nícin diag da limistéar phleanáil Teanga tá sin airdi in iscadí fisa sé. So hannig an nuir sin níar a dúa bhí me hen bonta le costa forbar an seo mar runníir an córchab an forbar an ídór. So hannig sin níar a dúa aranne agus hacha me a dús ba a hall a ggóir leis na costi eile sa cheantar agus coiúdún sin dhéirtas thuirsteáil a bheith mar chean agriacht. So har an córma forbar ídórsta dhéirtas ag an nám sin agus a cehardíag le bheith mar chean agriacht ar an frósis. A ggóir leis na costi eile ligadéir fásta mí gáis eile sa cheantar fásta tar takeíochtún. Rairún sin meid mar chean agriachta agus chuoi meid mun obair sin a chur plána dála heile. So vi córm fabal ídór a dagri an rod agus bheith ag stúrú na céimen í éirí a ligléir a one person. So lach sin tomó fada agus cheadaí an núdras an sin dúine bhí munan rod choir Teanga háid stála le codúlainn an plána háid dála heile agus bhín teharin goimid hananí go bhín spála clíar an obair fád agus an Dr. Dónall Labhair. So fhí dhéirú bhíle sa sé déag bhín plán olbhuiagain agus ní stíig an rein agus fu mas sé bhín dhééis fuimiid cad leanna réiles bhí se fuifa agus cadíthe ag an rein. Agus an sin bhuiimiid an món sin cuairtú ag glórig well ag féimú an plán agus an hiad fort an phlean a go mó Oifigeach bonithe an seo Oifigeach plán le Teanga bonithe le daoine fástaí an sin go gámol go lein amsire agus an é próses na bhílein mar an dhéirta se an cheadhhailta an darna bhhailta chuim a héanais deaf a tháinig agus fuimiid cuiigear a fuair faoi aglah agus sa jeú hochrí na ní sé hí núdra am na haglah agus díri am héin an job an dhéidir sin, so tá de mna ag geirí rud a aimú na céman airí a bontas rud. Tá suas le daiad bartas dafil a bontas a phlean a bontlan réimse lehan da síle fphobal. Ok, chucka muidir ás go dtí an plán féin na cúpa nóid. Tá na Oifigeach agus ceann agartí Pleanála Teanga timpeall an Gaeltacht ag gopur le chéile mar rééisán freisin nach bhfuil? Sin rud bhí ionta dearafa fan idir fád, tá ionta an taigeann a bhí an nóíocht le chéile a héh Dónall agus híomh commórtaí glór na nGall agus mar sin. A tá seo dafriúil teimiid ag comhabrú le chéile agus ag geirí structúr náisiúnta thbun agus tá jiglinn álas ó bhhailr tú go héasca. Agus tá anam a gcuibh ar an rééisán nach bhfuil a níos an... bhí roinnt chuine go sin le linne tairí agus hana baníos an taim Gaeltach bhíá. So Gaeltach bhíá sin mar ag denú anadíachta ar hon na LPT an ar fáda fut na tíre. Is tá is na lua chéman a sin go fáil go dúra agus níl mar an tá bail toffar sin but brandal agus logo agus rudí mar sin le chuir go dála heile go fáil. Ó bhfuil éon álas se bheits a got fhí caihanna bhéin na Oifigeach Pleanála Teanga nach limistéar Pleanála Teanga món oibre? Well, a bird going to campion Sean Spiel had a Girhonel to Sulaka Comedania or Eleanor and Ward and well foster the Asian Fogarja, Sarain, Homai, Agus, a Geri. So, Tantutras, a dual come out, Susla Dishing, a gobber, or Footmachide, again, Jerry and Lian Shahoon, Jerry Fihim Jiag.
So day or nay, na hasha dingy gobber rug garmul, agus go nasku like yella, agus go fastelish na body service Gaeltachta, agus na leanery, to quick leanery, a hand faster for the cheer, agus co-abrution, agus go mimjabater, take on his fair eller and forces, go mimjabater roti bogu on Ken. Agus by count in a lean, or no, by count in a Malta service Gaeltachta is a litter cannon of vest mar count the litter cannon ballun nGall agus an chlohan lia so honda sho the cheek can ge card feature cheer the car na Gaeilge agus car hockey mar hampla and gentle leanery mar hampla tan docan agus yearwo farste agus an haran agus ball na henche agus ball lochria so to togal a generation faster benis more leanery on the mahancho faster gejara a gewomacha Shunan process them and you one agus getty costly etul a hormone aberration agus planning how you dolly agus and co-aberration of the a hochel at the drama area like. Is Sean a simulation fresh and Aquilo having a leanery agus in the Balcha service you Gaeltachta Aquilo? Can you color the gallery? I get Nafka nether at the drama. I should not get it who Nashko and Naf nether than the drama. I guess go with a talent like your legs come and polish in a scapu. Communicate choice of the on the scapu, Margaret Iarthuaiscirt near chat open better earn Sanoli at Gobbers the Kalashti, I guess Hollywood mission. I guess Majabalter, Abrula Yella, I guess Gaheria and Tahayek Din Yellis, Kais Nabalcha more, national and first Cnáimhsí or Cursi Gaeilge agus Ejahash. So Gajiglin Tarringer or Tahai Sakushin agus an Nolus Takushin agus Carrion Seniolish agus the Majabalter Chlor agus Collier or doing just a that. Cnáimhsí limistéar Pleanála Teanga na will to a gover. Cash war and fair to inch down fin a buntash the atá gwever do so have cork on queen the Gaeilge agus limistéar agus an sin konna inch down biogani fin the me buntash the atá gwev. Well, and buntash the more go on Gaeilge beyond by hand shock go she go fall and there's Rema go drain a servant or fall to Harris shaft on gate and fubble and shock go on Gaeilge a channel little. So sin buntash the more and Severus Iarthuaiscirt and shock and faster and slaughter orgus in a henshire harn kianta ganvrashu. So sin rod inta luchur and talking inta Teanga agus bua inta from Yanter show. Na Baberchi agus na logat in show na merid kenim anji Austria kenim la Harry la Jamliam Nurse touching economia agus they could word our dini yoga dini and show post sa Yanter as Corfu and show togal quinin show that is boggy in khahar na boggy harlar agus inta jacket arani get na value rash. Some of them Russian to have a tricky cotton football show and Eshkadin Berla, a get Jana, hit Jana Lora, Agus the rain of Sanoli here, day and night, Russian veins in the faculty and goes and see you cousin got a vein, go more around deck, fusion and football, a Lauren Gaeilge, and it was sort of Emalu, a Talu and Gaeilge, because she brushed on tea was going to generally most bless than inch fusion. Now, all of Gaeilge. I guess just for hands that are vaim or Cursi being their shul and show. So I'm a year at Holland Lecklash and the value of a part and feel na Gaeilge, I guess a wadney's cruhia or heaveshan, you get yet a honyalamui at the get yet of a tackling. Conlanager Roig Fishin, Vishna Biogani Nismo Inchidun Fin Plan Pleanála Teanga Fain at Targrev, August Fin Size Takiok to Targrev so Fobble done Flan? Yeah, well, the Tan Mardutma to like Dahid Bartish Duffels of Flan, a Jiru or a Gach grade a seal of football, a Gaheria annoyed as an Ejahash. There's a couple of shocks in the West to Kenya, agree, or come silish na Mooncharis and Scotland or far, na pre wedgies and Scotland. It's just a really flail off at Hitchin, the clear Nashiko to a hunters more Scotland, the Gaeltachta, see them and policy new Ejahash Gaeltachta, a Currer Bon. I guess so Tasha and white division go off at Pleanála Teanga so go with an tackle division I guess go with sort on a rehead other and skull hen I guess pubble na skull musician so we couple of we crunyo la tashmari fast and a skull I guess tira la coronolayeru and Teanga na lua liantishan and Gaeilge have to hold na plastioga I guess attacking to say that here na plastisna I guess they all near Smunian Tashmari Kijera or rolls like a hen, it is around Teanga.
tackle an Gaeilge hadu o glún go glún. So caiidir sin áha an núlí fásta ó chuirdeú leis scéim Lord na Gaeilge tá glór tas marí agus ní ekin siad éon bontaiste bontas an teanganis. So caiime sin áha an núlí fásta ggóil go fáil go leor bontaistí ag bont leis an teanga agus go einta éasca éhhéh na pleistín seo mar tá acu mar Gaeilge bios a bháile na te an hén skeleton sa teanga agus caiitú é a chhlaachú go rialta le bheith lífa agus bheith iniu sa teanga. Tá óstán síbhiú dúnta inis nach bhfuil? Tá ruid chuidhúr ástein sa cheantar seo le haidjam líanana nuas a hatar chuigear na siir ástein dúnta sa cheantar seo agus sin calún mór le chomain frídin cheantar seo nes tu go leor siopí gróna eile ástein dúnta agus níl cuma bé go asclú sa gear si réimse. Agus chorin go hás le hiúan na héite na a gedi bíní sprago hat a rás a choníín seo chansco na torreachta a gerísú sa sprago fásta agus ag gohmate seo ag cantarí dó ché gur cantar elin ar fádatom te go leor forbert le genú go fáil go tá oberjan an núdras le fástiad a chu fáil a chansco na torreachta ínta lágan seo gohmate. Cad é an teach dearbhain is mó inis sa cantar teach Jack anna? Tá Jack gíri go mai láhasin na Jack jira agus genú go mai ní lá ré funin an chontamid díra ar an sléad anti-fianin sin agus an nobert a gented torasarí a valú an trá seo agus ar an trá ruai níl na héisian an sin fan na gonne na a hiigsit. Sin díach. Conas bhfuil agáirí leis na tithí tarhanna ó thaobh leabhart na Gaeilge an iscut? Well, na service me an áú tan fórhór dan na únearí tá den bail an teanga agus teginn sin an tahacht an teanga agus an trosa holtar sin agus go leor an duine jogad tá gobar an Gaeilge ag nó fan géad acu a nícinn siad héin an tahacht tar a ról facusin agus go mé an Gaeilge le feiceal agus le costal chollahéit is caiidir an horna leiadú gomannig an Gaeilge úsáid agus go heirín na daine a higann sin na haid cuasaí agus choir barhhaile fan Gaeilge úsáid agus a chhlaachú agus go ról acu sin an sin agus peidir sin an núlífa so sin mar feit dan goláán na sogan fásta na erdú fáachta a más go las goró hómáile an pobl go generalta. Tá sí sin an a díá ceapse ní ó thaobh an Gaeltachta cuiitena go bhfuil an lá daoine a bhfuil an lá cáint go lífa Gaeilge agus nach bhfuil simachú sa teanga a sí an díach nach bhfuil? Tá bhfuil sin é ardú fáachta fásta agus ceanta Tá gachta bín gine necin daoine an in lua a bontleis go tá go leor am se le febanna eideha sin seos, but nó daine an eideha ceach agus go raibh an sáil go lua agus necinn se an lua tal leis teanga na daine smó for eideha agus ddíri le halgadín college tríú level. Níl mórnach sin hanig rás na ceantar a háirtaí, so tá go leor an a daine ba a gobís na tí táne sinna degus sáil an lua agus na digann siad héin an tahairta tal leis teanga háirtaí, so sin mar dúigma sin job tal léine leis an erdú fáachta sin agus an erdú muine haontú agus brad agus mórtas a chothóntú an na deanga agus an naire luchhuir sin. Dón an fágabúid sin é ná bhhaile níos mó a rá. sin éad man dúil go mór le an gréan seo a orbert leis na LPT ar fád agus na líonraí ar fád agus gomuid le goléirne soáid óhain agus gomuid choran cin na Gaeilge go bhí sinna an róla a tugann le goléirann seo agus ar ghóid bí go cruúia agus higlann a bheith le go heirí an tíogus bragu a bheith bháid níos scríomha sa teanga agus mar dearann fáil níneart le chur le cheile.